Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukran ila raisi jalsati muhtaram wa jama'atil hukamin adilin. Sa'uqaddimu lakum kalaman Arabiyyan tahtal unwan al-adawatud dirasiyah. Ayyuhal mustami'una al-kiram, inna ilma nurun wal jahla zulmatun wa bil ilmi yartakil insanu wa tataqaddamu umam. Walikai nasul ala ilmi wal ma'rifah yajibu an nakuna musta'iddina bi adawati dirasatil munasibah. Ma makna al adawatu dirasiyah? Hiya asyahu allati nastahdimuha fil madrasah mislu al qalamu, daftarun, miftaratun, mimhatun wa miklamatun. Hiya adawatis saghirah walakinnaha kabira fi ma'naha wa azimatun fi dawriha. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim surah Al-Qalamu ayatul ula. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa hadza yubayyinu ahammiyatal kitabati wa dawriha fi hifzi ilmi wa nashrih. Yaqulul ulama'u al-qalamu silahut talib wa zalika li'annahu adatun tastahdamu fil kitabati wat tadwin. Wa biha yastati'u at-talibu an yusajjila ma'lumatihi wa yahfazaha lil mustaqbal. Adawati fil miklamati qalami daftari mistarati aktubu biha arsumu fiha ilmi nuri wa sa'adati. Adawati fil miklamati uhibbu adawati. Ayyuhal mustami'una al-a'izza, al-qalamu yu'allimuna ad-diqa, daftaru yu'allimuna an-nizam, wal mistaratu tudarribuna 'ala al-intiba'. Lidzalika 'alaina an nuhafiza 'ala adawatus saghira wa la naksiraha wa la nudayyi'aha. Fa ya amanah fil unakina wa wasilah li ta'ki ahlamina. Al-bahsu fi majalil ilmi yahtaju li adatin fi wasli dunal adatin la najha wala fi ta'allumi nusli. Fi nihayati yajibu alaina an nuqaddira adawatid dirasah wa nuhafiza alaina li'annaha tahla abwabal ilmi wan najah. Nas'alullah an yuwaffiqana jami'an fi talibun ilmi. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.